Katanya mau dijadikan kondro. Ini ya kan. Iya ngukur ada kon rasa. Cek deh. Ini gak kondro iyan udah nih. Iwang. Tidak. Dia bisa kondro ya kalau dasar kan. Iya iya. Bondek dong. Ini aku rohena feren na sena aku ke mana tuh Pak. Boleh deh nang lem rumah. Boleh teh ga ngukur. Apa betul? Ya ada mau kita campur dulu. Oh. Kon kali. Uji. Dia, bian ini. Ana ro. Anu tuh sambung api tuh. Ayo pisau nih mana nih sekarang ya cara. Hai, mak di sana mana kira? Jadi pisau nih kare mak. Ya na tong kaji kuna mara no jana mo alir na to gero. Jangan wali hoye. Coba juku na di. Are di hair to jana ka to nir. Ya lain. Ya lain na